Mbola tsara diaby. Mampihira za dia marobe zegny toeragna andianako ary marobe koa zegny olo mifanerasera aminaka isan'andro. Fa ankoatra ny mampihira za dia mbola misy asa maro koa za sahaniko andavanandro. Io indrindra zegny no mampisy stress ndraikindraiky. Ho an'izay olo mahay za ngamba ny mahay fa za tia calme. Zany hoe tsy dia tia raha mantsintsigny loatra zegny za. Misy fotoagna za milefa mihitsy ny miala ville, miala bruit, miala olo maro satria ilain'ny vatagna le calme, ilain'ny vatagna le repos. Tamin'ny diany araiky tsy tia andeha lavitra aby za fa nisafidy andeha marikitra eto. Tsy aia zegny fa aty Sakatia, Nosy Sakatia no nisafidiko niaraka amin'ireto namako reto. Zanaka Nosibe za, zanatany Nosibe, donc afaka agnontanianareo zay coin tsara jiaby Nosibe fa haiko jiaby. A Nosibe atsika io fa tsy a Bali, Ocean Beach. Zegny agnaran'ny hôtel nisafidiko tamin'ity indray mandeha aty. Ocean Beach aty à Nosy Sakatia. Ary hoe namako nandeha taty. On était 3 filles, on est parti 2 jours sur l'île de Sakatia. Araiky magnano lamba joby io copine d'enfance koragno zay mbola hely quartier araiky miaraka mandeha l'école jusqu'à zay fa be izy io namako ragno za mbola hely de jusqu'à io Fazila agnarany. De araiky magnano lamba rose amizegny Regina namako depuis 2019 sady chanteuse ko izy zay mahatonga izy zay tany misy za hitanareo izy koa. Mandeha an-tany tsara karaha ty boka tsara misy namagna mila weky. Za tia la weky edy e. Sady magnano repos, mikoragna, tranquille. Teto zay navy tamin'ny Bengalonais. Voilà. C'est ici qu'on va passer les 2 nuits à Ocean Beach. Regardez comme c'est propre et joli. Regardez comme c'est beau. Une vue époustouflante. Vous avez le coucher de soleil juste en face. Karaha ty dia ataon'ny fiadanana zegny edy e, jaly jiaby tio. Anao relax, miaraka amin'ny namanao na olo tianao. Anareo mihina, mandry, mifoha. Le repos, la paix. On voulait surtout pas rater le coucher de soleil. Nagnamboatra malaky zay nandeha nisaromboka coucher de soleil igny vegnonay mila mangala cocktail atsika niany pendant le coucher de soleil. Voilà, tatranay izy. Donc moi je vous dis c'était trop bien. Fiadanana. Ilain'ny vatagna baka ndraikindraiky raha karaha ty. Ampiadanina hely fa tsy hiasa fo isan'andro. Ke anao koa Nosibe na marikirikitry Nosibe tia andeha miaraka ramose madame miaraka namagna, allez-y tester Ocean Beach. Moi je vous dis j'ai testé, c'était juste parfait. Ah oui, le chef à Ocean Beach, c'était lui-même qui nous a servi à table. Natsiro sakafo e, mahay mandoky ro, zava boka io.
crois que c'est même plus la peine de me demander si j'ai bien dormi. Bien sûr qu'on a bien dormi. Nandry tsara. Fandriagna karaha kidorom-pamba malemilemy. Aty Nosaka aty misy atsika Ocean Beach agnaran'ny hôtel ty. Dia misy tany alafo aty, misy parcelle maro alafo ho anareo zay investisseur afaka mividy tokotany aty no afaka magnamboatra bungalow agnatin'ny hôtel Ocean Beach ato. Tanàna aty malalaka, tany aty malalaka. Misy koa zegny anareo zay te hoanigna parcelle, zay te hoanigna bungalow ny anareo tompony, magnano investissement zegny anareo dia aty afaka mividy bungalow anareo na magnamboatra bungalow amaizina parcelle zegny anareo agnamboaranareo bungalow zay tianareo amin'ny goût atiavanareo izy ato amin'ny Ocean Beach. Ty zao misy exemple araiky bungalow izy ty nividiny investisseur ato amin'ny Ocean Beach. Anao koa tegna mahay za marigny ino raha raiky tegna tiako ary tsy maintsy ataoko isan'andro ankoatrany hoe za tsy afaka magnano izy fa izy koa afaka za tsy maintsy magnano izy ary tiako be zegny za koa fa atao cadeau zo. Ino le raha tegna tiako be ataoko isan'andro? La réponse, massage. Et bien sûr, j'ai aussi profité de leur massage à Ocean Beach. Je vous laisse juste imaginer ma séance de massage et de bien-être face à la mer. Kababino tsawaku Masako nande chitanano Matoza mbola itano atu Foku mbola mno Kemora mora geni Sachi veri teri Nireno kaya Misy olo magnano des milliers de kilomètres mandeha mitady toeragna tsara karaha ty nefa atsika no si be eto misy asaka tia. Andeha hody amizay zay teto batterie rechargée, reposer tsara vatagna, afaka mandeha miasa ndraiky. Merci beaucoup à l'équipe de Ocean Beach pour l'accueil. Je retiens 2 choses. J'ai trop bien mangé et je me suis reposée. À très bientôt.